Aikari a Limuru kaunti-ini ya KIAMBU ni matetete ni ciiko cia uhaguku wa ugitiri iria itheremete na njĩra nene mwena uyu kuria gukinyaniria na riu andu 5 ni moragitwo na njĩra ya kĩriga ihinda-ini ria kiumia kimwe. Kiroko kia umuthi aikari matungirwo ni kimako thutha wa gukora mwiri wa MWERITU ũtetwo thoko-ini ya nguo wina nguraro njuru agikuirwo gukorwo anyititwo kia hinya mbere ya oragitwo. Ule mwili ulikuwa uchi kutoka pale kiuno, ulikuwa uchi. Walipata nafasi nzuri ya kutenda kitendo hiki kwa sababu kuna majani ambayo imemea kwa wingi hapa. Agikira ndeto eno mukonde OCPD wa Limuru Paul Yator ni ugite NIMAIKITIE ngono mundurume umwe uria urakuruhanio na njũragano ya MWERITU uyu uria ni wa ukuru wa miaka 29. I also summoned my DCI officers from Nairobi and Limuru. They are currently at the scene taking some forensic investigations. The body will be removed to city mortuary for further investigation after the postmortem. Yator ni augite mwikuirwo uyu aikitio ngono thutha wa gwika uthuthuria na gukurana arari wa muthia kuonekana na MWERITU uyu hwai waira. Concerned to the Mutia border bado tunafuatilia and we are intensifying patrols to make sure that wananchi yetu wanakaa na usalama. Riu aikari ya mwena uyu ni morete maabitha ugitiri kwaga kunira ritho aria othe mekunyitikana makuruhanitio na njũragano mwena uyu niguo gucoka kumaherithia kiwatho guku makihoya ugitiri ugacirithio niguo kugiririria ciiko ta ici kuhanika. Kijana kama leo anaenda kuzikwa upande wa Kithunguri, alinyaganywa pikipiki yake na kauawa. Kweli hapa ni nyuma ya maduka, lakini tusisahau ya kwamba huu ni mvumo wa mvua na hii mvua imenyesha usiku yote. Kwa hivyo inaweza kuwa imetedeka haya maneno na hawa majirani wakose kusikia. Maya mahanikite thiko nini tu thutha wa mwiri wa mundurume umwe uria ni raia wa bururi wa Uganda kũragwo na mwiri wake gucinirwo gwake nyumba itura-ini ria Gitogothi mwena wa Limuru ni andu matoikaine. Handũ-ini ha Kameme TV njĩtagwo Gathoni Wang'ang'a.